Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Lluqsinata tari. Apu Jesuska, kay ashpapi paypag ministerio ka, paypag wañuywan tukurina kashkatami entenderka. Tawkakutinmi Jesuspag kawsaymanta parlashkakunapika, payka hipata wañuna, shinallataj kutin kawsarina hawa payka remarka. Chasnakaqpipish, Getsemani huertapi Jesus Diosta mañakushpaka, yallitaj llakiqshami karka. Jesusmi mañarka, ñuka yayito, kan munashpaka, kay hayak ubiana shina llakitaka, ñukamanta anchuchipay. Huertapimi, Jesuska puntakutin, mayhan ashtawan amsata apakuy tukushkataka rikurka. Dios chikan yachishka, amsayay chayakpika, ñukanchik yachashka ruraymi, ñukanchikpak imashina kaykunata musukyachinata yuyana. Utkashpami, shuk hawalla lluqsinata mashkanchik, shukshina llakita apanamantapish, nanaymantapish harkaringapajka, tukuytami ruranchik. Chaymi, Jesus imashina Diosta mañashkaka maybalik tukun. Shuk yallitaj nanayta apakushpami, Jesus kanirka, ñuka chashna nikpipish, ama ñuka nishkata rurapangichu, kan munashkata rurawaylla. Ñukanchik imata ashtawan rurana, sinchi punllakuna chawpipipish, shuk aqllaytami charinchik. Diospag hipapag ruraytachu mana chaskishun, amsa punllakunata apakushkallamanta, ñukanchikta kayashkamantachu, mitikushpa karuyanata yuyashun mana kashpaka, huyachunpish, servichunpish kayashka gentikunatachu sakishun, mana kashpaka nishunchu, kayta ruraytukunata mana allitik yachashpapish, ama ñuka nishkata rurapangichu, kan munashkata rurapaylla, amsa punllakunata apamuq piñachikmantapish, nanaymantapish kishpirinatami munanchik. Shinapish kaywanka, Dioska imatami yachachinata munakun. Paymi chaykunapika ñukanchikwan purin, shinallataj imatapish yuyaytukushkamanta ashtawan allitami ruran. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.